Ko himen ko para bait ha utrai Jesus Christ. Ha ka kitab Genesis ngiya kendu ya Jacob. Jacob ula don bon ke jing duna. Ula tamsne nilaban nong ya upa. Ula shakala ya himen. Bat ula shakala wat ya tau kurim jumu. Kumda ter Meta utrai umut ban yalam yawu shaka jinglong kabakoi ban kintiu ket yawu ban pinton burom yawu barbanai yaka bor hawu shwa bahunai yaka neka kerdan baro hawu uhaban yai lemba ka jingpen kentang bad ka jingpen kuid naki ke barok kaba udon hapojo uhaban lait lui naka jinglong kaba siniu kenamba untuk keren syapang uble ba untuk yalam yeki vesha uble ba untuk long ubashlur keren perka ya ka jingtalot ka jingtunajo Bangios ngo shwa baunstan iyaka jingle jomu ula pa iya ki tengah jomu ya ki kon jomu ya kaspaka pau jomu ya ki shakri jomu barok sha shilian kawa nanta ula samarwe baro shimi dongi nom to bakoi ke nom batai ya ki jingto bakoi ki on Barashimit u Jacob ula duai onde dakabatia henre dakabadem kosiu dena kataka dau na marba ula dem kosiu barashimit nagapenda ka borjongo balai nagapenda kata ka jinyakendo kerpang nagapenda ka jingkurku jongo balai ula tai ula jrem badla kendru yaka skep yaka ilbong jomu namar umshin kwa banshu pinjem yalade namarulas ngavutu baudon bon jai ki jingduna barulas ngavutu tad hadu ublai wan pau hawu tad hadu ublai wan kerku yawu umla satia banlai lui na baro ki jingduna jomu na ki pop kaba ulalai Lese ulang uburi ubas ngau kia mensia haba uparkat iya ke jingjia ha ke jingim jomu haba ula pet ya kalawe jomu us ngau tut bar shin la yano ya kataka jingyale jomu marwe nagataka ula pa ya baro kikon kiti ya kitengah jomu ya shakri jomu bar unum don kam Mano rengkat badu nama lese unsnau tut ulakwa bandon badu belai marweshime badu layale haka mensiam jamu ulayale haka jingo jimbarka jamu bad shim ken yaka mejamu yaka jinshitom jam kamme ulaton kam tankawena ubelai Nagabenda kane ula duai, nagabenda kane ula pelud ya kapor, nagabenda kane ula shashi tom hakamed jamu. Bad kadu kadwai, uble ula wanshawu, uble ula kerkuyawu. Badula koble memde ban pet nanga kalamai jingkerkuyanga. Bad haba uble ula kerkuyawu, ula yot ke jinglong kabatin mai. Ulayo ya ka kerteng ka batimai ya ka jaka ba ulayale badu ble ka kelalong penuel haba ulaya nama ka jaka ba ulaya kendo markemat ya uble ko himen ko para ha ka jinim jongiru ngedon bon gi jingele lese bon apneng jongi ngem treven yale nama gi jaitu palat wad habang yohi ya ka jingdona ya ka jingtolon ha ka jingim jongi Nim tre balai lui nakane lese nilong kibriu balesting palat iyaka jingduai lesting palat iyaka jingkurku bat ngisa kumju lada
manga ban mapi ni kwa ban yop pediang ye ke jingker ko na utrai lese gi ha ban yale baroshime klam da yo I mano don gi kana ki kran chapa mon gi rikoi ki bala yale shito baroshime enda ki ba yiba toin jongi kila yotia ki stang ban kitia ban duai ha kamato play bon gi jinyam ba di jongo bale deina marga jingsha shitom jongi minta gas ngi don ka wei ka rikui kaba kerpan tang kalayim tang katlai kat saus nem kerta henry kalayom mahad ya ka jingkui kalayom made ka jingkar dor jong ka jingi do balai ha ka jingim jonga bad kam tre banmu ban komu ya ka pop namar ba kalayale parsha ya ka pop kala kelalong mater naga benda ublay naga benda ka jinglong soti jonga kalayale parsha ya ubamai naga benda ka jinglong bakui u Jacob ulayale parsha ya baro ki bammen badon hapo jongo tad hadu ublay unvenglut ya ki jinglong jongo bammen banyo ya ka jinglong ka batumai Israel ka jikerteng ka batimai Israel ka kane ka riko itro kala don Maria Goroti kala yale percaya baro ki jingseniyo bad kala kelalong mater hakamato trai naga benda jongi baro ka Maria Goroti kanang ka luksa baba banyale percaya ubamen banyale percaya ki jingseniyo bad ki kunjongi ki deben yo luksa na ka jingim jonga kum juru ko himmel ko para ngiyos no na ka gospel lawan yalam shaw Jesu uwe uburi ubamnang karen bale ushong soy omde la kaya u kumne henry namarka jingsiniu kala bityawu namaru bammen ula shong badu shimdon borban karen namar ngetip lada ulong ubamnang ban kren kalat tekana ba umnang ban yosnoro namar ni pule bonsin ha kiwei pati benda jung gospel ba lawan sha wan yalam shaw Jesu way ubur bamnang ban kren bar umdon bo ban yosno te kabam mod uni ubur yu umnang ban kren umnang ban yosno bagi nongdo tai jung jingdo ba ko on kaneru kalonga jinka dayo jongo Jesu ya ki gentle kin stang ban pediang ya kaktin utrai ki gentle kin stang ban yalap ya kaktin utrai sha ki bampat yusno shapangu Jesu ya ka jimpen koi pen kya jongo ni uburi bamnang ban karen kalonga dakka shin jongo jimpen jin priang ya kaktin ubale keleng pakum juro ko himen ko para ule uburi shim lawan marwe lawan yalam ya udak we pati beriu nama shisin ubammen ushang hapo jongi ubammen sha yangi bantur sha utrai ubammen kwa barabor bangin kajingai na utrai na kamal jongu bonsin don bon ki himen ki para jongi ki bakwa ban kajingai na utrai don bon ki himen ki para jongi kim tre ban duai don bon himen ke para jongi kim treban pedenya ka sakramen ki ko ban pajingai na utrai par kim treshu ban krancha pango blai kim treshu ban duai kim treshu ban puson ya oblai ya ka jinie ka jogo blai na mar balai ubammen shashu ya ki ban wan tu sha utrai ban pedenya ka bor ubammen treshu ya ki ban lain lo na ka ne ka jinte jinkum hapo jongi haki inga senchongiru don bon ke dump spirit haki imlang salangro ni don kum ke ne ka mensiam baman bam tre bam shaye ni ban kren bam shaye ki we ban kren yala de ru kim kren lese haka inga senchongi de na mar kum ke ne ke mensiam baman ka ba pollo ya ki inga sem ban jot ban pra namar kim nang ban keren ya kaktin kabape namar ka jingdom ka jimbeta ka jimbishni ka jingtarai sniu parbon ki vei pa ki jinglong ka basini ni don kampan vanyalam yaki
Lese kim tre ban van hi marwe. Henry daka jing tre shitom jongi. Ni ha ban van yelam yaki. Haka jing doai jongi. Ni de ban aiti yaki hakabatu Jesu. Kramba u Jesu un pelai lod yaki. Na kene ka mensiam naki. Kramba kindup stang ban krem. Pakindo stang ban yo mad ya ubale mar ko man don bon gi men ke parajongi ki bampat snotu bat pepa ya ke jinkar dor ban wan tur sha utrai u jakob ula snotu bad haba ula snotu ula yo mad ya ubale bad ula stang ban long u bashlo ula stang ban crunch pang ubale bad ula stang ban long nong yalam ko himmen ko para ni ve pai veru ni don kamban van sha kane ka jinyo mad penuel banyo I ya ubale markoma une ubare bam nang ban karen une yo mad ya ubale markoma yenda ula lai loy na ka jing senyo na babon jai ti bam man na ka jingim chamu ni osno haba ki piracy ki la yo ya kane ba ki la yosno ya ka jinya rojo ngo pai jongo bale Namar kakkane ka jingle ngem shimla yo I ha Israel ba kaya ka ba uni upay ula pershambanle upay dula kindi uburam ya u Jesu ba upay dula penpana u Jesu ulang bakrautam u Jesu ulang bakrautam ha kari Israel ba ki parisi kila bishni kila om de namar ba ulang bakrau uyajan badu uksuid nakatakada upen koi upalai bonsi niru ni bishni nimnang shuban ya roya kiwe nimnang shuban kran bhaya kiwe habang yusno kiwe ki kran bhasha pang jun kiwe nistan ban kran tad buram yeki namar ke jim bishni ubamen udrum ko himen ko para to ginaiti yalade kenamba utrayun palai lud iya utlejoni utrayan pelai lud ya ka bor kren jongi utrayan pelai lud ya ka jingmo jimbar kha jongi bangin lai kren nin kren basha pamutrai nin ya roya kiwe ikin di burom ya kiwe ni asai naga venda kiwe utrai Jesu kargo kardoya ni penslaya ni bangin dup laban kren ya ka burom jongi bangin dup laban ya ro ya me bangin dup laban ya mat ya me mar kumat ha ka jingim ka jongi Eniamo ya utrai Jesu Christ. Amen.